turashima Imana muri uyu mugoroba. We thank God this evening Kuri presence ya buri umwe wese for the hano. presence of everyone in this Reka duhe place. Yesu icyubahiro. Let's give glory to Yesu arabikwiriye Jesus. umwami wacu. Jesus is worthy. Mu Our mugoroba King. nk'uyu tugomba kumuha amashyi In n'impundu such an nyinshi evening cyane. we praise. Yesu. Hallelujah. Shima data, shima Yesu. Shima Yesu. Be praised, Jesus. Turi muri izi nyigisho We are in these teachings kumenya ibiturimo cyangwa se kubivumbura no guharanira umurage wacu. in discovering and claiming our inheritance, Ndetse no kumenya umusozi Imana yatugeneye. also discovering the mountain that God purposed for us. Iyo uri kuri uwo musozi And when you're on that cyangwa se uri mountain muri ubwo butaka, or on that land, ibintu biratandukana. things are Hari different. ubudasa There is an iyo umuntu ari ku extraordinary butaka bwe. way of things when you're in your land. Igihe cyose umuntu ari mu butaka bw'abandi, So every time you're in a foreign land, bayumva nta mahoro afite, there is no peace, bayumva nta munezero, there is no joy, cyangwa se abayumva hari ikintu abuze. or you feel like you missed something. Muzabirebe niyo uri mu rugendo, So even when you're in a journey, wumva uri umushyitsi ukuntu, you feel like you're gutinya a utuntu guest. tw'abandi gukoraho, So you don't touch everything in genda the house. wigengesera, You are cautious. wumva akantu kakoba muri wowe, There is a fear in you, cyangwa se kutamenyera ahantu. or you're not used to a place. Umuntu rero utaraho Imana yamugeneye ahora muri iyo mood, muri iyo eta igihe So when cyose. you're in the place where God didn't destine you to be, there is always that feeling you'll have. Hari umugani There is a proverb bavuga ngo ingenzi ntigira ihembe, ubwo inka y'ingenzi ntigira ihembe. that says that a strange cow or stranger cow doesn't have a horn. Ubundi niyo yaba ari inka ikomeye, Even if it's a strong cow, hari inka burya zitegeka izindi but there are some cows that are more authoritative kubera than imbaraga others zifite, because of the power they may have influence zigira, and the influence they may have. zirarwana zikica izindi nka. So they fight and kill other cows. Si ukuzica, si ukwica nyabyo, Okay, they fight other cows zigatsinda urugamba. and win the battle. Kuko inka zidatsinda urugamba baravuga ngo yishe iyindi, si ukuyica bayica, ni ukurwana. So when they fight in Kinyarwanda, it can be translated directly to killing, but it's not killing. Okay, none iyo nka rero hari inka yiganje mu zindi, iyo ibyutse izindi zirabyuka, iyo imanutse zirayikurikira. N'igihe mugeze ku ruzi ku mazi menshi, iyo ifata iya mbere ikinjira, none izindi zigakurikira, izo nka zirahaba. So there are some cows when they go to drink, there is one that always goes ahead and fights so that others follow. Ingeri kubazita They are ingeri ni called umutwe ingeri uyobora in izindi, Kinyarwanda, inyambo. the leading cow. Iyo rero iyo nka uyikuye mu kibuga cya aho yari imenyereye ukayijyana mu kibuga cy'abandi, itinya buri nka yose ihuye nayo. So when you take that cow from the pasture that it was used to being in and you take it to another, it is always going to be afraid of the other cows. N'inkungu itinya n'inkungu, inkungu ni inka idafite amahembe. And it is afraid of the cows that have no horns. Kubera iki? Why? Ntiri iwabo. Because it's not in its Niho home babivugiye rero place. ngo ingenzi ntigira ihembe. That's why they say that a strange cow has no Ntigira horns, imbaraga. has no power. Igihe cyose umuntu nawe mu buryo bw'umwuka ari ahantu Imana itamuteguriye kuba, isi itararemwa, uwo muntu ahora n'ubwoba igihe cyose mu buzima bwe. So every time you are in a place in the spirit where God didn't destine you to be in, you always have a fear in the spirit of that atmosphere. Wumva utari udafite ama confidence. You are not confident, you're not comfortable. Rero ubwoko bw'Imana So people of God, tugomba kumenya iwacu, we need to know where we belong. tugomba kumenya imisozi yacu, We need to know our mountains. tugomba kumenya aho Imana duteguriye. We need to know where God prepared for us to be. Tugize igihe kirekire mu butayu, We have spent a long time in the wilderness. tugize igihe kirekire mu gihugu cy'ubutayu tuzunguruka. We have spent a long time in the land, in the wilderness, going around and around. Hari inkuru nziza, But there is good news. izi nyigisho zirimo ziratwegereza iwacu. These teachings are taking us home where we belong. Amen. Zirimo Hallelujah. ziratwegereza iwacu. They are taking us where we belong. Kumenya Discovering aho twaremewe. where we were created to be. Aho niho wangeneye, ndaje mu bwiza bwawe. Aho
That place. hari aho Imana yageneye buri muntu There is a place God destined you to be. n'iteka cyangwa se n'umugisha kubaho hantu, And it is a blessing to be in that place. aho niho wangeneye. So that's where you prepared for me to be. Rero twabonye ibintu bigeze kuri bitanu bituma umuntu amenya umusozi wenda ngira ngo mbikemo hanyuma tujye mu nyigisho z'uyu munsi. We saw 5 things that lead us to discovering our mountains. I'll go through briefly before we take on today's teachings. Kugira ngo menye umusozi wahamagariweho, For you to know the mountain you are called to be on, hari imbaraga zo gusenga. there needs to be prayer power. Muribuka ko umuntu yagiye arimba kugeza igihe yaguye kuri zahabu, You remember that man went and dug until he fell on gold. hanyuma agurisha ibyo yari afite byose afata ya zahabu. Then he sold all that he had to get the gold. Imbaraga z'amasengesho So the power of prayer zituma dusobanukirwa aho Imana yatugereye. leads us to understand where God purposed us to be. Cyo ni icyambere. That's the first point. Iyo nanone bidaciye mu masengesho, If it doesn't go through prayer, bica mu bintu bitugwirira, it goes through circumstances. hakaba ibintu bitugwaho, Things happen to us. byaba ari ibibazo, There could be problems. ngorane, There could be issues. cyangwa se ikintu runaka kitubayeho, Whatever happens to us, icyo cyose kikadusunikira mu mugambi it w'Imana, could lead us to God's will. tugahagarara kuri wa musozi. And then we stand on that mountain. Circumstance Circumstances ishobora gutuma umuntu yisanga ku musozi we. can lead you to your mountain. Abisirayeli The Israelites, babohereje kujya gutata igihugu when they sent them to spy the land, ari abagabo 10. there were 10 men. Kare buyisanga barimwo kubw'impanuka runaka. By accident or coincidence or some reason, Caleb was among them. Kalebu nawe aragenda, And he went. igihe binjiye mu gihugu So when they went to the land, we ajya ku musozi Imana yari yaramuteguriye. he went to the mountain that God had prepared him to be on. Ariko twavuga ko ari nka giturumbuka gusa kuko yafashe iy'amajyepfo, But we can say that he went there by accident because he took the ahageze south. Imana iravuga ngo harya wakandagiye aho nibwo buturo bwawe And then n'abana. when he got there, God said, the place you stood is where you belong to. Hari ibintu rero bitugwira. So circumstances happen. Dawudi ntiyari agiye kurwana na Goliyati, yari agemuye ibiryo abishyira abo ku rugamba. David wasn't going to fight Goliath, he was just taking food for his brothers. Ariko ahageze ahasanga ikintu And kidasanzwe. when he went, he found something Kubw'iyo extraordinary. circumstance yo kugemura, And because of that circumstance of taking uwo munsi food, ahava yabaye champion. he left a champion Ibyo nibyo byamugejeje ku bwami. that took him to the palace. Natwe ibintu bitubaho mu buzima bwa So buri the munsi things that happen to us tujya every day, tubyitegereza neza buhoro buhoro ko atari ibintu bitugeza ku musozi Imana let's yatuteguriye. study and cautiously see if it's not leading us where God wants us to be. Icya gatatu, The third, iyo bitabaye ibintu bituzungurutseho n'ijwi ry'ubuhanuzi. if it's not circumstances, it is the prophetic voice. Ijwi ry'ubuhanuzi The prophetic voice, ni Imana igusanga ahantu God finds you somewhere, atari uko wari no mu masengesho not because you were in prayer, cyangwa se wari wibereye mu byawe, you were doing your own business, kumva Imana iraguhamagaye, and then God calls you va mu byo warimo ujye muri, and says, leave this and do kumva iryo this. jwi iraguhamagaye, This voice calls you. nta handi urizi. You don't know this voice from any other place. Iri jwi rero This voice, iyo ryasanze Amos it is the same that found Amos. yibereye mu mirima ye He was in his field no mu mashyo ye, with his cattle, yumva ijwi riramuhamagaye, and then a voice called him riramubwira ngo Amos, and told him, Amos, genda ubwira Abisirayeli. go and tell the Israel. Amos aravuga ngo, Amos says, abwira umutambyi Amasa, when he was telling the priest Amos, aramubwira ngo he told him, sinigeze mba umwana I w'umuhanuzi. was never a child of a prophet. Iwacu ntibakoreye Imana Our parents didn't serve mu buryo God bwa gihanuzi, in a prophetic way, ahubwo nari umushumba but I was a shepherd kandi nari umuhinzi. and I was a crop bearer. Niho Imana yansanze That's where God found me inkura mu byo narimo, and took me from that place isaba kuza kuri uyu musozi w'idini. and asked me to come on the mountain of religion. Murambora ubusa, So there is no need. ntabwo ari njyewe, It's not me. ntimumvuge nabi, Don't talk about me. nanjye sinari mbizi ibi bintu. I didn't know this. Imana ikujyana kuri uwo musozi God takes you to that utigeze mountain kumenya that you never knew, cyangwa se utigeze that you utekereza, never thought of, ikaguhamagara. and calls you. Mu buhamya bwa papa So in my father's mu mwaka wa testimony, 37 in the yararagiye 1937, inka mu ishyamba, he was a shepherd in the ari forest. umushumba, He was just a shepherd. agira imyaka 2, And he spent 2 ijwi years. rimuhamagara atarizi, And there was a voice calling him, Kuko and aho he yari didn't know. atuye, Because where he lived, ntibigeze bamenya Imana, they didn't know God. nta n'abapadiri bahageze, They had no priests. nta n'abisilamu bahageze, No Muslims were. nta n'abamisiyoneri bageze, No missionaries went. hari mu misozi, It was in the mu mountains, mashyamba bamwe intare in the forest with lions n'inyamaswa, and animals. bambaye gusa uduhu,
And they just were yumva ijwi skins. rimuhamagara imyaka 2. Then a voice called him for 2 rimubwira ngo years, uko uragiye izo nka niko uzaragira ubwoko bwanyu. telling him, just as you're shepherding these cows, you will be the shepherd of my people. yahindukira akabura umuntu umuhamagaye mu isi. And he couldn't find anyone calling him. yaryama mu ijoro When he would sleep in ryajwi the night, rikagaruka mu nzozi. the voice would come again. uri umushumba w'inka ariko uzaba umushumba w'ubwoko bwanyu. And it would tell him, you are the shepherd of cows, but you shepherd my people. ntiyabyumva. So he never nyuma understood y'imyaka this. 2 After 2 undi years, musore w'umushumba babana another young shepherd babiyo mu boy biraro who was with him, haramubwira atari ko ibyo bintu byawe this one told him, numvishe hari abazungu I think it's white people. hari abantu b'ubumweru There are white people bavuga ibintu bisa who n'ibyo talk about what nta you're makuru saying. numvishe. I just didn't hear this. nuko aramurangira aho bari So he told him where he ariko we was, ntiyagenda but he didn't go. aja kubashakisha. So he went to look for them. urugendo rw'iminsi 3 He took a journey for 3 days. agezeho When he got there, asanga yambaye impu. and they found that he was wearing skins. baratangara They were amazed. asokoje amasunzu And he had the way they used to cut N'inkoni. hair back in the ages with the staff. yambaye inigi mu ijosi. And he had pearls in his neck. kuko nta kindi kintu yari azi. He didn't know anything else. bamubonye When they saw him, baramuhamagara. they called uwo him. munsi baramubatiza They baptized yuzura him. umwuka He wera was filled with the Holy ahita ava Spirit. mu kiraro noneho ahinduka umuvugabutumwa. Then he became an evangelist. iri jwi ribaho So this voice rishobora exists gukura umuntu ahantu that can take you from a place rikamushyira ahandi. and put you in another place. ariko n'ijwi ryumvikana. But it is audible. ntabwo ari akajwi ko mu mutima oya. It's not a voice iri in ni the ijwi wumva heart. umuntu aguhamagara. This is an audible voice you will hear. ribaho. It exists. nanone ikindi cya gatatu iyo utumvishe iryo jwi Now, if you don't hear the voice, wumva irindi jwi ryo mu bitekerezo. you'll hear the inner voice in your thoughts. ijwi ryo mu bitekerezo Now, the voice in your thoughts, ukumva ikintu kikubuza amahoro buri munsi muri wowe imbere. it is always telling you something and you'll have no peace. ariko kora biriya Do this. reka ibyo urimo. Live this. ntiriza rimwe It doesn't come mu once. cyumweru riraza It comes in a week. ukwezi It riraza comes in a month. ukundi riraza The next month it comes. bikakubuza amahoro mu mutima. And you'll have no peace. iryo ni ijwi ry'imbere That is the inner voice rigendana n'umutima nama wacu. that goes together with our conscious mind. ukumva hariya hantu So in that place, niho ukeneye kuba. you need to be there. ukumva umuriro uraka muri wowe wo gukora icyo kintu wo kubaho hantu There is a burning desire in your heart to be in that place. kugeza igihe To the umuntu time yiyemeza you decide kuruhura umutima we to release your heart. ugasiga ibyo warimo ukajya aho hantu umutima uhora ukubwira. You leave whatever you're doing and you go to the place the voice was telling you. nanone iyo bitabaye ijwi ryo mu mutima If it's not the voice in your heart, niyerekwa. it is the vision. iyerekwa The vision. mu iyerekwa harimo inzozi. In a vision, we see dreams. mu iyerekwa harimo ibintu bituza mu mutwe. In a vision, we see a series of images in our ukibona waba minds. umuntu ukomeye. And you dream yourself becoming great. ukibona uri ahantu runaka You see yourself in a place, ugendana n'abantu runaka. walking with people. igihe cyose ukabona utari umuntu wo hasi nubwo waba uri uwo hasi ukibona mu myanya yo hejuru. Every time you see yourself high, izi ni inzozi these are dreams, nk'izo yosefu yagiraga. just like the ones Joseph igihe cyose had. ukibona uri ahantu. You always see yourself somewhere. yosefu ntiyari n'umushumba Joseph wasn't even a shepherd. yari ku musozi wa He famiye was just on the mountain of the yibera mu family. rugo na se. He lived with his ariko father. akamubwira ati nabonye mbategeka But then he would say, I see leading you. nabaye umukuru. I see myself greater than you. aba bakuru banjye bose I barampfukamira see my brothers bowing nabaye down. shefu wanjye. I see myself leading bukeye them. abibwira se So he told it to his nongeye kubona father. nawe na mama And mwamfukamira. then he said, now even you and my mother ibyo are si kneeling. ibintu byizana. So that doesn't come Ni by inzozi. accident. It's a dream. igihe kiragera rero So time came, umuntu akagera kuri uwo musozi we. and time comes when you get to that mountain. ibyo ni ibintu bimwe bituma tumenya uwo musozi. Those are one of the things that lead us to the uyu mugoroba mountain. turaganira rero ijambo rivuga ngo buri musozi uriho igihanda cyawo. Now this evening we're discussing the word that is titled, each mountain is occupied by a giant. hari igihanda. There is a giant. hari umugabo w'imbaraga There is a powerful man ukubuza kugera ku musozi wawe. who will hinder you from getting to Buri the musozi mountain. Every mountain ufite igihanda cyawo. has its giant. ndagira ngo rero dusome mu gitabo cya Yoshuwa Now I want us to read in the book of Joshua, igice cya 14 Joshua 14, ku murongo wa 13 verse 13 tugeze ku murongo wa 15. to verse 15. Yoshuwa 14 Joshua 14, ku murongo wa 13.
verse 13 kugeza ku 15. to 15. Yosuwa aha Kalebu mwene Yefuni umugisha, maze amuha umusozi witwa Hebroni ngo habe gakondo ye. And Joshua blessed him and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. Nicyo cyatumye i Hebroni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefuni w'umukenazi na bugingo nubu. Hebron therefore became the inheritance of Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite until this day, kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli rwose. because that he wholly followed the Lord God of Israel. Kandi Hebroni kera hitwaga Kiriyata Aruba. Aruba uwo yari umuntu wo mu Banaki ukomeye kuruta abandi, nuko igihugu gihabwa ihumure. And the name of Hebron before was Kiriath Arba, which Arba was a great man among the Anakims, and the land had rest from war. Rero niba buri musozi uriho igihanda cyawo, Now if every mountain has its giant, nukuvuga ko hakenewe ibintu runaka. it means that there are some things needed. Ariko reka mbivuge muri uru rwego, But let me talk about it like this. biciye mu rurimi rusanzwe. Let me put it in the language you understand. Niba Imana yaraguhamagariye gukora muri politiki, If God called you to be in ndagira ngo politics, nkwibutse ko bitoroshye, I want to remind you that it's not easy. kuko intebe yawe Because your seat irahari, does exist, ariko but ntabwo ari inokipe, hari undi uyicayeho. it is occupied. Niba Imana yaraguhamagariye muri business, If God called you for business, umusozi wawe w'ubucuruzi urahari, yes, you have your mountain of business. ariko kugeza uyu munsi But till this day, ntabwo uri wonyine, it is not empty. hari undi muntu It uhicaye. is occupied. Niba Imana yaraguhamagariye mu idini, If God called you for religion, iyo ministeri ugiye gukora, yes, the ministry you iryo torero ushaka have, gukora, yes, the church you want to hari have, umusozi wawe, there is a mountain, ariko ntiyashobora gushoma, but again, it can't be unemployed. hari umuntu uhicaye There is someone sitting there. kandi azi neza And this someone knows ko iyo ntebe atari iye. that the seat is not his. Arabizi ko ahicaye, He knows he occupies. agerageza gufarisifa impapuro, He'll have forged documents. agashyiraho ibintu byinshi He'll have many things byemeza ko umusozi ari uwe. to show that the mountain is his. Ariko nyiri umusozi But the owner of the mountain ari ahantu nk'amayibobo hantu, is somewhere homeless, abuze aho arara, has no place to kandi sleep, inzu irahari. yet he has his house. Ari ahantu He's somewhere, araburara, he sleeps with no food, arabwirirwa, has no food, arakenye, poor, ariko umusozi urahari. but the mountain is. Hari bimwe bituma So there are some uwo things musozi atawugeraho, that stop him from getting Ibyo the twavuze. mountain. That's what we say. nuko atawuzi. He doesn't know the mountain. N'uwawumenye nawe, Even those who know the mountain, hari abantu bahicaye there are people who sit on the mountain. atinya gushira agatuza k'imbere ngo batakamena, akumva anejejwe no kuba muri utwo arimo aho gusembuza urugamba. He's afraid to attack them, so he prefers to live in his comfort zone other than being hit. Ewana nzibera ukundi, I'll just live this way. biriya bintu by'utuvuyo bya hariya simbikeneye, That is too much stress for me. ubuzima ndimo burampagije, My life is enough like this. kwirira ikijumba cyanjye n'amazi, Just drinking water and eating a sweet potato per nta nduru day. nshaka, twara I don't need noise, no stress. yewe ndigumira ukondi. I'll keep this way. Mwese All of you, buri muntu afite umusozi we, you all have your mountains. ariko ni bake hano But few of you bari ku misozi yawe, have dared to stand on their Abandi. mountains. Others, bari mu bibaya bacanamo gusa, you just live in the valleys. bagenda bagwa mu myobo, You fall in pits. barara aho You sleep wherever the night finds you. batabarwa n'abagira neza aho bakomanze mu gitondo. And the merciful will save you per day. Impamvu habaho imiryango za Icyerekezo, za Croix Rouge, biriya byose nuko abantu batari ku misozi yabo. The reason why we have organizations like UNHCR or the Red Cross, people are not on their mountains. Abantu bakaba mu mahema aho kuba mu People live in tents instead of living in their homes. Aburahamu So Abraham waba mu mahema, lived in tents. ntiyubaka amazu. He never built houses. Ubuzima bw'umuntu ukawurangiriza mu mahema, You spend the rest of your life in a tent. kandi umusozi wawe uriho amatafari, Yet your mountain has bricks. uriho sima. It has cement. Umusozi wawe uriho amabati, Your mountain has roofs. uriho n'abubatsi, It has even builders. uriho abarishiteke. It has architects. Ariko wawitegereza, But when you look at it, kwibera mu karuri bikaba byiza kuruta kujya ku musozi wawe. you prefer living in that secluded place other than going to the mountain. Iyo umuntu ashaka kujya ku musozi we, ikintu cya mbere abanza kwanga ubuzima arimo.
When you want to go to your mountain, you have to first reject the life you have. igihe ukinyuzwe n'ubuzima urimo bye wowe uzahera hasi tuzareba hejuru. Now, if you're still satisfied with the life you live, you will always live that life and never see beyond. ikintu kigaragariza umuntu ko akeneye umusozi we, afite agahinda kugera ku musozi we, n'ukwanga ubuzima arimo akumva akeneye ubundi busumba. The thing to show you someone desiring their mountain is the rejection they have for the life they live every single day. akumva ahantu ari, You feel that the nubwo place abandi you're in, bahareba bakavuga ngo "Sha, uriya yarahiriwe", we yumva atarahirwa, siho agomba kuba, hari urundi rwego agomba kuba. even though people see that position as desirable, that person occupying it sees that he's not there yet. He needs to push again. tugomba kuva muri mentalite ya middle class, So we need to leave the middle class mentality. kuko niduhera muri mentalite ya middle class, Because if we keep the middle class mentality, mwibuke ko remember this. abantu benshi Many people, iyo amaze kwinjira muri middle class cyangwa se hagati na hagati, no kuvuga ko hari ubukene, abakene, when hari abisumbuye gato ntibakenye kandi ntibakize, hari n'abakire. Abantu benshi rero baryamye hagati, abafonctionnaire b'amareta, abajya ku mabiro, ibintu gitondo n'ikindi, abo bararyamye bati ewa nifitiye kaminerevare k'umwana, nishyura electrogaz, ntabyo guhangana nshaka madame, tuza turye duke abana voilà. Abantu benshi naho baryamye, ibihumbi n'imiliyoni by'abantu n'aba middle class. So there are three levels in the society. There is the lower class, which is the poor, then the middle class of the people who are not poor or rich, then those who are rich. And most are satisfied in the middle class, not poor, not rich, and they'll not fight to get more. Abakire kuri iyi si ni bake. Few are rich. Abadakize kandi ntibakene nabo ni benshi. And then we have millions who are not rich and not poor. Abakene And the poor bo nta jambo bagira, nubwo baba ari benshi nta jambo, have no say, even if there are many. kuko bakorera abakire bagakorera n'aba middle class. Because they work for the rich and the middle class. Wimuhaye bitanu agakubura iwawe ukwezi, ataha yashimye Imana yo mu ijuru ko yabonye umuneke wo kurya mu nzira n'ikigori, setu yaryama mu mubu atagira inzitira mu busi, ikibazo cye ahubwo ahembwe bitanu 15 ubuzima bwe naho burangirira. The poor end their life from the 5,000 that you pay them at the end of the month. They don't care if they had the needs or not, as long as they make the 15,000 you pay them. Uyu rero nawe atuma middle class yishima, akavuga ngo nasize umuboyi mu rugo, nasize umukozi, hari umuntu nasize arabankorera, hari umesa, hari ukubura, hari ukingura, hari ugira gute, ukumva ubwo ari bwo buzima. And the middle class is satisfied because he sees he has servants, he has someone to take care of his kids, of his garden, of everything he has. So he thinks he has made it. Ariko mukire Now the rich ahaka bose, has all of them serving aba him. middle class benshi barize ariko bagakorera abaswa b'abakire batize. The rich will certainly be uneducated and have the middle class who are educated serving him. Ntazi kwandika He can't write, ariko afite abize kwandika, but he has people educated in writing, nibo barara bakora consultance. and they do consultation jobs for him. Ntazi kubaka He can't build, ariko yubakisha imidugudu. but he has cities built. Abarchitecte bagiye kwiga kugira ngo bajye bubakira abakire. And architects went to school so that they can build for the rich. Uko nibwo buzi, iyo niyo reality. Now that's reality. Hanyuma umukire akaza Now the rich will kwa come, gicucuwe kuko iyi nkingi utayigoroye kandi ntiyabyigiye, ariko afite ifaranga, ategetse umukire batariko aha ni mu ikona, ndavuze ngo gorora n'amafaranga yanjye. Murabyumva? and the rich will come and say, "You stupid man, how come this house is bending?" Now the architect knows the angles and why the house is bending and says, "No, it should be like this." And the rich man who is not educated says, "It is my money, do it how I want it to be." Abana bubu barimo barangiza mu mashuri, So children who are finishing their high bose mu school, mitwe yabo no kujya gukorera abakire, most of them want to go to serve the rich. cyangwa no kujya gukorera za oni ahari intambara. They want to work for the UN in Iyo niyo countries dream with y'abasore. war. That is what the youth want. Nzakora muri oni. I'll work in the Muri UN. Haiti numvishe ko hari ikiraka. I'll work in Haiti. Iyo ni middle class. That is the middle class mindset. Ntuza wigira akazi, uza wigira kumenya. You don't study to get a job, you study to know. Oh, ama CV yi. CV. Wowe wenyine You by yourself uri boss ku musozi wawe. can be your own boss on your mountain.
ibi ndimo mbabwira So what I'm telling you, nibyo abakomeye kuri iyi si bagerageje kwima abantu bato. this is what the great in the world have refused people to know. Iyo ugeze hari amashuri amwe, There are some schools, iyo yagezemo when you get to those schools, baravuga ngo hari abahamagariwe kuyamenya. they'll say that there are people who have been called to know this. Noneho abandi mwavuye mwagiye kwiga bakabasohora ngo iyi ni ikuru y'abanyiri igihugu, nabo bagiye kubabwira ya mabanga mwe mutazapfa mwaramenye. Ibyo bibaho mu university akomeye. And some universities, when you go to them classes, they'll say only the people in this land can take these lessons, and those lessons will teach them the secrets that you are not supposed to know. Dufite mwene data yagiye kwiga Harvard. We have a brother who went to Harvard. Ariko hari igihe muri Harvard But atajyamo hakajya abana b'abanyamerika muri kuru runaka bahamagaye umuntu, mwe mukaba muzi ko mwereje umuntu Harvard ariko hari amabanga batamubwira yo gutera imbere. And this brother goes to Harvard, but there are some lessons that are taken only by the white American citizens. He will not take them, and you think he's in Harvard. Hari igitabo kinini muzagisome kivuga ngo ibyo papa w'umukire abwira abana be, ibyo papa w'umukene atabwira abana be. If you have a way, get the Rich Dad, Poor Dad book. Icyo gitabo baravuga ngo And in this book, hari ururimi rw'abamaze kugera kure umwana w'umukene atagira access kumenya urwo rurimi. there is a language for only the elite that the poor can never know. Reka mbaye urugero ruto. Let me give you a small example. Iyo ugeze muri Canada, Quebec, When you go to Canada, Quebec, dushobora kumva igifaransa cyabo. you can't understand their French. Bavuga ururimi wibaza niba ari cya gifaransa wize. They have a language that is different from the French you know. Urwo ni ururimi rw'abana bo mu mihanda. That is the French of the streets. Ariko iyo bashaka premier ministre But when they want the first minister, the prime baramutegura minister, akazajya kwiga igifaransa cyiza mu Bufaransa, they'll prepare him to go and study good French in France. akazigira icyongereza cyiza Cambridge cyangwa And Oxford, will study good English in Cambridge or Oxford. ariko akaba azi igifaransa cyabo mu mihanda. But they can still speak the street French. Iyo agiye kubonana n'abakomeye So when he's going to meet the great, akoresha igifaransa yigiye i Paris. he will use the French from Paris. Iyo agiye kuvuga icyongereza Now when it's English, avuga icyongereza yigiye he Oxford. will speak the English from Oxford. Ariko iyo aharanga le peuple mu baturage Now when he is with the people, avuga cya kirimi cyabo, he will speak their dialect, their none abantu language. bakishima bakumva ariko rurimi. And then people will be happy thinking it's the Ariko language. bamuteguye mu mashuri meza adasa n'ayo rubanda. But he was prepared in the elite schools, not for the people. Tuzabivugaho tuvuga kuba jeya We will talk about this when we speak about the giants. b'iyisi, The giants of this world. icyo bakora. What they do. Ntabwo twanze natwe amafaranga yo hanze, ariko turabizi ibi yabamo. We didn't refuse money from abroad, but we know what comes behind that money. Murebi Zion Temple So you see this Zion temple, ni yanyu kandi ni yima. it is yours and it is God's. Ko nimwe mwayubatse You built it ku maboko yanyu, by your hands ni Imana yanyu. and your God. Ntabwo twagiye hanze gusaba We didn't go to beg for money biduha amafaranga twubaka urusengero. so that they give us money to build the church. Kubera iki? Why? Turabizi. We know why. Buri mfashanyo igihe haba hari igihanda inyuma yayo. Every support they give, there is a giant behind that support. Iyo ushaka kuba rero authentique, Now, if you want to be authentic, wirinda umusemburo w'abafarisayo. you'll watch against what the Pharisees give, the yeast of the Pharisees. Bavandimwe, Brethren, umusozi wawe so your mountain ntibazawukuzanira kuri plateau ngo bonne anniversaire. Your mountain isn't given to you on a silver platter saying happy birthday. Kuri anniversaire niyo turonka amakado. On our birthdays, we do receive gifts. Umusozi wawe But your mountain, hari undi muntu wahabyariye, there is someone who has kids already, wawusukurije, who has grandkids, yahateye igiti cy'umuvumu who has a tree, a sycamore tree, kwerekana ko ari itongo ryabo. to show that that's their land. Iyo yumvisha aho uri paraje, Now, if they feel that you're moving nearby, araguhiga ngo akwice they'll get to kill you kugira ngo utazagera ku musozi. so that you never make it there. Muranyumva You neza? understand? Utazagera kuri uwo musozi wawe That you never make it to your mountain. kuko
Because presence yawe your presence iramujena, is making them imwibutsa uncomfortable. ko amadosiye y'uwo musozi ari falsifiye. It reminds him that the documents of that mountain are false. Nibutse ijambo muri Nehemiya. I've remembered a message, a word in Nehemiah. Imana idufashe tubashe gukandagira aho Imana yaduteguriye. God help us to make it where He purposed us to be. Nehemiya Nehemiah ku murongo igice cya kabiri, pardon. Nehemiah, the second chapter. Icyenda. Nehemiah 2 verse 9. Ngo maze ndagenda nsanga ibisonga byo hakurya y'uruzi, mbaha inzandiko z'umwami, kandi umwami yari yantumye n'abatware b'ingabo n'abagendera ku mafarashi. Bukeye Sanibalati w'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'umwamoni babyumvise birababaza cyane yuko haje umuntu wazanywe no gushakira Abisirayeli ibyiza. Then I went to the governors in the region beyond the river and gave them the king's letters. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. When Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official heard of it, they were deeply disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. Murabyumva, igihe cyose uzajya ku musozi wawe ntabwo ari inyungu zawe, ni inyungu za benshi. So you understand that every time you want to go to your mountain, it is for the benefit of many people, not just you. Kandi hari abantu bizababaza And there are many people who will be kuko ugiye hurt gushakira abantu benshi byiza. that you're going to get the well-being of many Ikindi people. hari abantu bazababara Again, there are people who will be ko nawe hurt ugiye kuba umuntu. that you're about to be somebody. Igihe cyose abantu bashimishwa So people are always pleased no kubona umuntu akennye, to see you poor, yambaye nabi, naked, arya nabi, eating bad ntacyo food, batwaye. nothing. It's Ariko iyo okay. utangiye kwisiga utuvuta, But when you start looking good, amaso y'abantu atangira kwibaza aho bivuye, then people ask, where is it coming from? utangira kuba sije y'abantu benshi. So you become the talk of many. Basigaye ahindura imyenda, How come you change your ntawe clothes? wamuguriye, You didn't buy the clothes kandi for umuntu them. ntagarukiraho, Yet it doesn't stop arashaka there. kumenya source. They want to see the source of that. Bavuze ko asigaye agendana n'umuntu. Oh, he has someone. Undi ati ntabyo wari uzi, Oh, you didn't know? twe tugize ukwezi We tubizi. knew it for a month. Urumva ko barashaka kumenya So they are digging ahantu hatumye uva mu buzima bubi warimo. to find out the change in Uwo your ni life. umwuka wa Sanibaleti That is the spirit of Sanballat n'umwuka wa ba Tobiya. and the spirit of Tobiah. 19 Then 2:19 ndahakunda hano kuri 20. and 20. I love this. Ngo ariko Sanibalati w'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'umwamoni, ibaze de, Tobiya yari umuboyi w'umwamoni, ariko nawe yari afite umugabane hariya, biramubabaza. Muzi ko imisozi yacu iriho abantu b'ubwoko bose. But when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official, in the Kinyarwanda versions they said the servant of the Ammonite official. Umugaragu ko arigaragura mu byawe. A servant is in your things. Salomo aravuga ngo mu gitabo Solomon cyo said- cya Ecclesiastes, Solomon says in Ecclesiastes, aravuga ngo ikibabaje ni ukubona abami bagendesha ibirenge ngo naho abajya bakagendera ku mafarashi. that it is horrific to see kings walking and servants on horses. Hari abagaragu barimo barya ibyawe, nawe urimo uragendesha ibirenge. So there are servants eating your things while you foot. Mwihangane gato, But bear. Imana igiye kutwinjiza God aho is taking yaduhamagaye. us there. Hallelujah. Hallelujah. Nuko ngo ngo babyumvise baraduseka, badushinyagurira, baratugaya bati, ibyo mukora ibyo ni ibiki, murashaka kugomera umwami? And Geshem the Arab heard of it. They laughed at us and despised us and said, what is this thing that you're doing? Will you rebel against the king? Umva uko Nehemiya yabasubiye. Now this is how Nehemiah answered. Ngo ndabasubiza nti Imana nyiri ijuru niyo izatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe, number 1, nta mugabane, number 2, nta buryo, gatatu,
nta rwibutso mufite muri Yerusalemu. So I answered them and said to them, the God of heaven himself will prosper us. Therefore we his servants will arise and build. But 1, you have no heritage. 2, no right. 3, memorial in Jerusalem. Kiriya gihanda cicaye ku musozi wawe So the giant on your nta mountain, mugabane kiwufiteho, it has no heritage. nta buryo kiwufiteho, It has no right. nta n'urwibutso. And it has no memorial. Sekuru na sekuruza ntiyahabaye, The ancestors never lived ariko there. wewe isi itararemwa Imana yari yarakubwiye. But you, before the earth was made, Hariya God nahawe. made for you. It is yours. Ni ku ivuko ryawe ryo mu Mana. That is your heritage, your birthplace. Umva rero, Now listen. iyo tumaze kumenya ko umusozi wacu uri okipe wicaweho n'ibihanda, Once we know that our mountain is occupied by a giant kandi tukitegura kuwufata, and we get ready to receive it, hari ibintu bikorwa. there are some things needed to be Ijambo rya done. mbere, The first thing, dukenera umugisha uva mu bakozi b'Imana. number 1, we need to receive the blessing from the servant of God. Kuko Because uyu mugisha this blessing utangira kukurwanirira zimwe mu ntambara uhura nazo. This blessing itself will fight some of your battles. Twabibonye muri Yoshua 14 Because we have seen this in Joshua 14 ku murongo wa 13 or verse 13. ngo Yoshua aha Kalebu mwene Yefune umugisha. And Joshua blessed him, Caleb. Umuntu akeneye umugisha kugira ngo agere hari. You need a blessing to make it there. Umuntu akeneye umugisha kugira ngo afate umusozi. You need a blessing to take your mountain. Hari ikintu cyantangaje cyane. There is something that amazed me. Muri inauguration ya President Barack, In the inauguration of the President Barack Obama, mu gitondo karekare cy'urubura rwinshi, the morning that was filled with snow, hakonje cyane, it was very cold. mbere yuko ajya kurahira, Before he went to swear, yafashe he took iminota 45 He took 45 minutes, we n'umugore we him and the wife, TD Jakes abasengera kandi abaha umugisha. TD Jakes praying for them and blessing them. Nyuma barangije kumusengera, Then after praying for him, nicyo gihe imodoka zamujyanye aho barahirira. that's when the cars took him where he was about to swear. Amasengesho bakoze batangira, So the prayers they made in the nayo beginning bakoze barangiza, and the prayers they made in the end yari yabanjijwe n'isengesho ry'umugisha. had gone beyond with the prayer of blessing. Yasengewe iminota 45. He was prayed for 45 minutes. Niba ushaka kugera kuri uriya musozi wawe ukeneye umugisha w'abantu bakozi b'Imana. If you want to get to your mountain, you need the blessing from the servants Kubera of God. iki? Why? Abakozi b'Imana n'abambasaderi b'Imana ku isi. Servants of God are ambassadors of God on the Abantu earth. benshi babona abakozi b'Imana bakabasuzugura. So many people see servants of God and despise them. Ukagira ngo ubwo ibintu byawe bigenda, And you think because your things are going well, cyangwa se ko ufite ubwenge, or because you're wise, cyangwa se ko ufite diplome, or you have your degree, wagera ku byo ushaka. you can get wherever No. you want. No. Niba ushaka kugera kure, If you want to get far, ukeneye umugisha w'Imana. you need a blessing. Ngo Yoshua Joshua asabira Kalebu mwene Yefune umugisha. Joshua blessed him, Caleb the son of Jephunneh. Amusabira umugisha. He prayed a Wa blessing. mugisha Now the blessing, icyo ukora niki? what the blessing Mwibuke does, ko hari itandukanirizo ry'ubutunzi n'umugisha muri remember there is a difference between wealth and blessing. umugisha ni ibintu by'imbere mu muntu. The blessing is inside. Ni amahoro, It is the peace. ni imbaraga, It is the ni strength. ugukomera, It is the ni greatness. ukudacika intege, Lack of ni losing urukundo. strength, love. Bijya bintu by'imbere So the thing niwo on the mugisha. inside, that is the blessing. Ukeneye umugisha So you need a wo blessing kureba imbere yawe to see ahead ukahabona ibyiringiro, and see hope. wo kureba imbere yawe To see ahead ukahabona ubutsinzi, and see victory. wo kureba imbere yawe To see ahead of you ukahabona ibitangaza, and see wo miracles. kureba imbere To yawe see ahead of you ukahabona ubwiza, and see wo kureba glory. imbere yawe To see ahead of you ukahabona gukomera. and see greatness. Ibyo ntiwabigeraho utahawe umugisha. You can't get that until you're blessed. Imana yahaye Adamu na Eva umugisha God blessed Adam and Eve mbere yuko basingira ibyo yabahaye. before they could take what he gave them. Imaze kubarema mu shusho After creating them in bibaha the image, umugisha. he blessed them. hanyuma barororoka And then they Barabyara. multiplied. They gave Baragwiza. birth. They multiplied. umugisha niwo utangira. So the blessing begins. Igihe cyose Every time uzifuza kugera mu rundi you rwego want to go to another level, banza ushaka umugisha. first look for the blessing. Basogokuruza bari babizi, Your ancestors knew it. bajyaga mu mandwa They would go to see the bakabaga ihene, sorcerers and give bakabaga intama, goats, give sheep, kugira ngo imandwa zibahe umugisha. so that they be blessed. Bakaba bati duha umugisha. And say, bless us.
bo bari babizi. So they knew it. Ubundi Normally, twamaze kuba abana b'Imana. we have become children of God. Twakagombye gukora projet ari yose. You shouldn't do whatever project, Entreprise itari yo yose. whatever enterprise, udashatse umugisha w'Imana. until you see Kubera God's iki? blessing. Why? Hari igihanda imbere. There is a giant. Ushobora kutamenya ibibazo biri hari imbere. Maybe you don't know the problems you Ariko ukeneye umugisha face, hari. but you need a blessing. Uraza ukamubwira So you come and tell Umukozi him, w'Imana. say, servant of God, mfite iyerekwa I have a vision. yo kujya kuri uyu musozi. I want to go to this mountain. Umugisha. Bless me. Nubwo yavuga ngo amahoro y'Imana bane nawe. Even if Ntuzatinde ku magambo me ikimuvuyemo nicyo ukeneye. Even if they say the peace of God be with you, don't pay attention to the words, whatever they say. Ikindi Again, nubwo waba umwanga even if you hate them, ariko uba ukeneye ikimuva. but you need what comes from them. Eli yari amaze gutuka umugore ngo ko yasinze. Eli had insulted the woman that she was drunk. Umudamu atari ko sinasinze. And she said, I'm not drunk. Niko wa mugore uza gusindira mu nzu How y'Imana. can you be drunk in the house of God? Ndavuga ati umugaragu wawe sinasinze. Then she said, your servant, I'm not drunk. Icyo wasabye kibecyo aragifata arataha arabya. Then he said, what you prayed for, let it be. Then he took it. She took it. Ntugasuzugure ijambo ry'umugisha rivuye mu kanwa k'umukozi w'Imana. So don't despise a blessed word from the mouth of the servant of God. Kariya kantu tu The small thing they say, agukoze mu biganza. if they hold you Imana iguha umugisha. and say, God bless you, Ntugire ngo ni ya migisha isanzwe. don't think it's the ordinary Kuko blessing. abakozi b'Imana ni aba ambassadeur. Because servants of God are ambassadors. Aha ndavuga abantu bafite iyo manda yo gutanga umugisha. Now I'm speaking of the people with the mandate to bless. Ni abapasiteri, They are pastors, abatambyi. the priests. Ni nabo bahesha abantu umugisha. They are the ones who bless kings. Kugira ngo ubwami bukomere muri Israel hagombaga kuba umutambyi ubukonfirima akamusukaho amavuta kamurekuraho ijambo ry'umugisha ubwami bugakomera. For a reign to be great and strong in Israel, there had to be a priest who would anoint the king and bless him. Uri mugoroba turababwira ngo Imana ibahe umugisha. So this evening, God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Amen. Amen. Ibintu mugiye gukora byose So what you're going to do, Imana iguha umugisha. God bless you. Umusozi ugiyeho The mountain you're going Imana iguha to, umugisha. God bless you. gahunda ufite The nziza plans you have yo kubaka ubwami bw'Imana building the Imana iguha kingdom, umugisha. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Esau yabwiye se ngo papa mpa umugisha. Esau said, Father, bless me. Yakobo amucinya bati mpa umugisha. And then Jacob said, bless me too. Yosefu yari ministre mu gihugu. Joseph was the minister in the Yari land. afite power. He had power. Ariko yazanye abana be babiri. But he brought his two Kwa se sons w'umusaza to the old father uryama mu gitanda who would akitumiramo spend the whole day in bed. adasohoka. He wouldn't leave the Wahumye. bed. Who was blind. Aravuga ngo papa ndakwingize And mpera said, abana Father, banjye. bless my kids. Yosefu yari afite amafaranga. Joseph had money. Yari afite icyubahiro. He had the Yari afite glory. ibintu bikomeye. He had the respect. Yari yarateganyije abana be. He had planned for his sons. Dore ko kubika no kuhunika ari we He's wabyigishije. the one who taught saving. Yari yarahunikiye abana. He had saved for his Ariko children. yari akeneye umugisha. But he needed a blessing. Abwira papa we. So he told his father, Ati papa Father, se nawe and the father, habaje amaboko aranyuranye. he mixed the Ndavuga hands. ati papa He switched yibeshye them. arashaje nta kimenya ibyo arimo. And he said, maybe the father doesn't know the Iyo difference. utanga umugisha ubuzi ibyo urimo. When you're blessing, you know what Arabwira you're ngo doing. mwana wanjye ndeka He ndabizi. said, I know what I'm doing. Bavandimwe Brethren, ngo kinywa ya mzee inanuka lakini nasema kweli. the mouth of the old man will smell bad, but it speaks the truth. Kanwa k'umusaza karanuka ariko ni kazima kavuga ukuri. The mouth of the old man may smell, but it speaks the truth. Amen. Amen. Bazakwime byose ariko ntibazakwima umugisha. They could refuse you everything, but let them not refuse you the blessing. Mufite abapasiteri, You have pastors, mufite abakozi b'Imana. you have servants of God. Wowe igihanda kiri imbere So the giant ahead of you, kiragutegereje. it is waiting for you. Ariko imbaraga zo kugikinisha no kugikubita n'uyu mugisha wawe. But the power to fight it is the blessing Uyu you have mugisha. received. This blessing. Amen. Amen. Icya kabiri tugomba kumenya The second thing we should know iyo twenda gufata umusozi wacu when we're about to take our mountain n'ukwakira n'uguhabwa uwo musozi bivuye muri autorite ububasha bw'umuntu w'Imana. we need to receive the mountain from the authority of the man of God. Umva igitangaza. This is amazing. Tujye dusoma Bible neza. Let's read the Bible. Kuri uyu murongo wa 13-14. Verse 13 and 14.
kuri B. B, verse 14. No, 14:13. 14, 13. Maze amuha umusozi witwa Heburone ngo habe gakondo ye. And gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. Umvira ijambo. Ngo amuha umusozi. So he gave him a mountain. Dukoresheje ubwenge. Now if you use our minds, Yoshua yafashe umusozi arawuterura arawumuha. did Joshua lift the mountain and hand it to him? Oya. No. Yamuhaye